Biz irtuk tıradırıyık. Eti eniler tırgan indi ulu hatta. Eninin kıymağı pişken. Ondan sonra eti gitedir ye. Ziyaratka ulu hatta. Mescitlerge kırıcuk. Ziyaratta gayet okuyları ye. Mine şu ziyaratta gayet okuyandan sonra көршілерге кіріп, алар белән саулашып, сөйләшеп, шулай итеп өйгә кайтып җитәдер инде ул. Зиратта укыйлар инде гаепне. Зиратта укыйлар гаепне. Анда укырга урын юк иде. Мәчетне бит клуб ясадык бит инде. Клуб булды. Анда мәчет юк ул вакытларда. Ярый менә хәзер Аллага шөкер мәчеттә бар авылыбызда. Жалтырап тора. Әти зираттан кайта, барыбыз белән күршә, кул белән күршә. Ничек аның гадәт булгандырмы, нәрсә булгандыр? Bizning үйгә керү белән барыбыз белән бөтен балалар белән әти күршәдер иде. Аннан соң күршеләргә ул кайтканда күршеләргә кереп алар белән исәнләшеп чыгадыр иде. Анда инде без бала чага инде урамга чыгып, аның әле ураза вакыты да бик кызык иде. Ул ураза вакытында кич белән әниләрнең әзгенә генә битен җәйкене. Шуңа күрә без урамда йөридер идек, сәхәргә уятабыз дип. Сәхәргә уятып, biz de şunu нәрсә пешерәшен ашыйдык та, сәхәр вакытында без ураза тотмыйбыз инде. Менә шулай итеп, бик күңелле итеп ураза тоттылар ул вакытта. Җуклык булса да, җукны бар итеп. Ну безнең әти менә шунысы бер тәкә соядыр иде. Сарык тәкәсе, ул тишләре җук. Ул аны шул чулпа итеп пешереп, шуларны әсбулады иде алар барыбер. Бәрәңге белән ипием пешереп, ул вакытта җук вакыт инде. Ничек шулай түзген алар, ничек эшләгән алар, белмим. Ничек эшләгән алар. Менә шулай итеп гомер узган инде. Аннан соң менә бу 2 айдан 10 көндән соң Кырбан гайте буладыр иде. Кырбан гайте. Кырбан гайте булганда бигрәк тә күңелле әле. Безнең әти иң башка басадыр иде. Алар шуның артыннан ниләр икенче ерләр басадыр иде. Шулай зиyaratка баралар иде. Тукталар да тәкбир әйтәләр. Аннан тагын кузгалып китәләр, жаңадан тәкбир әйтәләр. Менә зиyaratка барганчы. Менә шуннан соң зиyaratта укып намазларын, аннан тагын өйгә кайталар инде. Анда инде нәрсә үзебезнең хәзинәдә бар, шуны пешерәдек. Әни, шулай итеп без бәйрәм ясыйдык инде. Бәйрәм буладыр ул. Ни хәле авыр җилләр булса да, алар уразаларын калдырмады. Яхшылык эшләвен калдырмады. Күршеләр белән тату тордылар. Әлдә менә сезнең нинди булырга тиеш кеше дип әйтсәләр, мин безнең авыл халкы шикелле булырга тиеш дип әйтәм. Мин шигырьне яза башладым. Мин ялгыз калдым. Ялгыз калгас минем вакытымда күп булды. Уйлануга да күп булды. Төннәрендә чыклый алмыйм. Зур bir үзем. Менә шуңа күрә шигырь яза башладым мин. Гәүһәр апа, әйдәгез әле минем тыңлаучыларыма бер-ике шигырегезне укып китегез әле. Ярар, бик әйбәт. Менә татар халкы. Мин үземнең халкымны бик яратам. Безнең авыл халкы да бик әйбәтләр. Шуңа күрә авылымны сагынып гомер итәм. Шуңа күрә авылым турында да язам. Бик күп яздым мин авыл турында. Менә татар халкым турында язганым. Шуны укып күрсәтәм. Ey tatar halkım, kimsin? İncidirsin, yakutsun. Çeşilsen de, sivilsen de her tarafını yaktırttın. Tuzganak ırlığı kibik çeşildin yer yüzüne. Koya düşsen de yeşnerlik, kış tabaldın üzüne. Yuğaltılar, kimsetüler aşağı yılmayan halkım. Öz yerinin tip kocası bulu için var hakkın. Yeşerge haklısın halkım. Yalkınlı turu süzün, mayak bulsun izge kıran, cuyma babaylar izin. Yuğalmasın kış kıdretin, eyde izge kireşke, izge kireşin kıranını da al, üzün bile yanaşa. Dinimiz hem 20 aşağı bu günlerge yalgandık, biz sınavlarını geçirgen en güçlü büyük halk. Kirek mi 200'lüler, kirek mi aldavçılar, biz yerde gadillik, hırlık, tınışlık davlavçılar. Güçlü birini, bilimli, eminli, cıgar degen eğitim var. Bilimli de, ziyalı da, korku bilmez halkım var. Kim o bizning eng birinchi qarurmanni kelagan, dunyoning turmush og'ishin ming'otirib siragan. Kim o zilayligi bilan xalq zihnin qog'uchi, g'asrlarda yo'qolmaslik mingni kiga soluvchi.
Bizning xalqimiz ko'nglida jırlar, minglar, dastanlar, kelajakni yoqtiruvchi o'zg'anni barlovchilar. Tilagine erişmiçi halkım tını tapmaz, öz devletini tıpkan halk bir vakitte çoğalmaz. Türkiye halklarına kısı devam itedir haman, izgi kat'enni saklagan halklar yuvalmagan. Necek isteler de miskin bulmadın, tüzdün halkın, tamarlarının nıklagan isvabdi alır halkım. Ben okurga bek jaratam, elde okuyayım, eli gözlerim körgende, ben elde iki türlü siraji sözünü alam, ondan soň Üzüsün gazetine, onda bek dürüst yazalar. Bütünüsen, men şunday dürüst, şunday turu yazıcılardan okuyayım. Hiç de görme mümkün tügel, yer yüzü motorlığın, nurlanıp, kıyaş çıgılan, alsılanıp batılan. Bu cihanın motorlığın, elle bir de görmeyiz. Dünyanın saf, sır sandığın, bütün neyde bilmeyiz. Ağım suna çeşmez, çıngın, yıplıgıp tınlar idim. Yaşırak, kır'en uksak, kübrek anlar idik. Biz, ey yer ana, tuğan yerim, mındadır kırgan iyam. Gımırım kızları utsam da motorluğunu diyam. Bik de merhametli buldun, turmuşumnu vatmadın. Ağır halge yoluksam da gımırımını sakladın. Ben kişi bir tane tatlıqanmın. Bizim oğlumuz bir motor. Ta başında. Bu bizim üsken vaxtda direkte motor yolu avul. Mine hazır siregeydi, kişi şehirge köçtü. Baribir oğlunu saklılar, baribir saklavçılar. Qaytıp, mene uzgan canlığına qaytalmadım. Bir hamanda qaytıp ziyaratlarga kirip, şu ziyaratlardağı ervaqlarının halini bilip gülenmen. Etiyim, eniyim şunda, mene o turda da yazganıyım men. Көңіл тыныштығын жойғанларға шифа дұға сен. Şu Allah'ın gülegen üzleştirmey kalma sen. Canınğa dua alırsan, teninge bulur sihat. Allah'ın o gülegi ahırı bulur cennet. Gıybedet kılam dep cennetli bulam dep masayma. Merhametlik, izgilik kıl. Bu dünyaya aldanma. Mizanda dünyaya emeli, barda tırır kurunep, dünya ahiret gamelin birge barsın örülüp. Bir neçik de özgertalmıysan bu dünyanın tupsasın, ne kaldı farzlarım dep ükenirlik bulmarsan. Bizning gımır tuğu yaşav, ölüm ahırınıqta, şul noktadan mengi tırmış başladığım. Ertiktirdim, kınağımını pişirdim, namazımı, tervih namazında barısında okup bardak malayım bile okudık. Urazanı tutar başladım, pensiyaya çıkaskana, 55 yaşındayım. Ondan şu vakitte namazga bastım. Eli bir namazga niçik bastım ben Allah'a şükür deyip eytem. Ben şuna göre kişiye de namazga basırız, tınışlarsız deyim. Tınışlav için namaz bit gerek. Namaz kişini saklıyor deyip eyteler. Namaz kişini saklıyor da, tınışlandıra da. Onun eytelerinde, gımbır ızayımı kıskarmıyor deyip. Allah Teala ızayta da kıskarta da. Benim nice mertebe, benim bir ağır vakitlerim buldu benim. Ağır vakitlerim buldu. Şu vakitlarda kaldım ben. Şu eti ben bütünley çıkılganıyım. Ağırım, 25 yaşımda. 3 balam var, Allah'ta bir tuğanganayı. Şundan sonra en okuyup beni üstümde şunun bilen ayakka bastım ben. Ben jiri de almayırım turganda. Demek dualar şifası bulgan Şifası, dualar, iskitkis şifalı. Barısı da var Kur'an'da. Tağın bir şiiringizni okusanız bugünkü bayram kişinde. Çeşme. Enci bir tigidey saf sen izgi çeşme, mende ılık sırların var. Senin sile. Bir tuktavsız tinde çıldırırsan, bitmez tükenmez hazine koydan kide. Nurun çeçip bir tuktamay silesin sen, senin silem tilingni anlamam şol men. Bari şunu görem senin ko'ngling keng, bu cihanның merhametli devleti sen. Benim sabi çağımda da nurun çeçtin. Men ılaydım, lakin sen hamanda yaşsın. Dünya tamam bulganda da sen kalırsın, susagan bendelerini sugarırsın. Seni Allah dik savablı iş yüklegen, şişme son kimgine kili ağız etmegen. Yolavçı da senin yanında tuktavgan, canın cihatlegen saf havas olagan. Eli bu bir mucizesi Allah'ın isabı hesabı yok mucizanın adam balalarına bergen nimetten
bir kim sanab bitire almaz hesabını. Şükür etebizmi biz bu devlet için, kin bizge şadlık bilek itken için. Koyan kile bu devlet deb o'ylaybizmi? Allohga dua şükür qilabizmi? Bu cihanga bizni Allah jiberganni, her tarafqa ko'p ne'matlarim berganni, sizni sinar uchun jiberdim deganni, unutmaylik, bek tez uzoq umr degani.